Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amirah Farsha Zakaria, Guru TV Al-Hikmah Sekolah Menengah Agama Marang. Pada hari ini, sekolah kami mengadakan forum Maulidur Rasul peringkat sekolah di Dewan Al-Hikmah Sekolah Menengah Agama Marang. Nak tahu apa yang terjadi? Jom sama-sama kita saksikan. Kita membacakan di itu perlu mengenal hal-hal mungkin sekolah menengah agama Marang. Ahli penelitian kedua Ustaz Said Muhammad Ustaz Omar Ustaz Mahmud Penanya Ustaz Islam sekolah menengah agama Marang. Betul. Siapakah istri Rasulullah yang merupakan anak kepada Abu Bakar As-Siddiq? Gelaran Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul. Alhamdulillah. Alhamdulillah, selesai sudah forum Maulidur Rasul kita pada hari ini. Semoga dengan forum yang disampaikan itu tadi dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Setakat itu saja episod kita pada kali ini. Saya Nur Adlina Amani Muhammad Syukri, Kru TV Al-Hikmah Sekolah Menengah Agama Marang. TV Al-Hikmah, saluran penjana transformasi. Siapa yang baru dalam channel ni, jangan lupa klik button subscribe, klik bell button dan jangan lupa like, comment and share. Bye-bye.